I pozdrav ljudi, pa gdje ste vi meni? Falili ste mi puno. Dobrodošli na naš novi video. Šta se li danas snimamo? Pa, vlog i... Gdje samo krenulim pokaži koliko sati, znači... Sati je užasno puno. Uglavnom pola 1. Ujutro. Znači, snimamo kao neki mini vlog, nešto. Ja, krećemo za Sarajevo. Da. Pa, uživajte u lipovima. Ajmo, živ. Šta kažeš, šta? Ovo je sad jedna mini pauza. Snimamo našu gozo. Ne smo ga ukrali. Ali ja vidim, budete bili kuverenci. Pa snimao hot doga. Gdje je hot doga? Hot dog. A vidim se. Ja bi što ček napraviti fin hot dog, ček uzeo rašiku i stavio majonez. Pogledaj majonezu kuda neko. Ali dobar je, ima dobru muziku. Odakle nam odavde struja, neko stabaču. Stigao si, Jadane. Sad izađe premč vodom tebi. Gdje smo mišli? Gdje smo mišli? Mi se izgubli je ovaj. Prepada me nešto. Ovdje si je vozi pravo, boje. Tamo, idemo tamo. Tamo pravo. Oj, si okreće da vidimo to auto. Aj! Kako, ljudi? Šrop. Što je neka radnje. Samo da se okrenemo da vidimo što ima vam. Ja sada bar je džavna bila. Jes, je. Ušte ovo prefino iskreno. Ja bi sad išao u prstava jedan, ali ne... Ferrari, stari moj, ovaj crni. Molim te. Aj si ne bjež odavde dok ti si od neš počeo valjet nečim. Prefino iskreno. Iskreno. Zabranjeno za goste nešto, neki kurac. Bjež bogat. Koliko moć. Uzet će mi jednog. Uzet će tebi jednog. Uzet će tebi sine. Šta ovo sad znači? Pa znam se mi nismo polagali na ovome. Veli mi nismo polagali na ovome. Pa nismo. To je tužna istina. Tužna istina. Kilometar sine. Uskoro osvajamo Sarajevo. Gdje veze. Daj mu sine žere. Daj mu žere, gledamo kao sam podak, gledamo sam. To je pomjeva se. Ja nekim sad lijevo skrenuti. Stop, ne, desno. Ovo sam desno. Zabrana, ne, hoj naprijed, to gubiš. Ma sine, nema niko. Jel ti dobar pojas? Dobar pojas, ovo nema niće bukvalno. Oko. Uspjeli smo se sine zahanjicati da ga pređemo. 130. Pa ja, 139,5. To sine, 4000 obrtaja. Ovo sine nije realno. Zablokirali smo. Ooo, 5
ja dobro trebam 120. 120. Četvrtom. A kaj sad ovo? Na Leru? Na Leru, brat. Kad išao ta 2000 bude. Sa peta. 4 na 110. Nije realno. Sine, kako Ne, fotkao? ali tek u pola 2, ne, u 1:15. Tako da... Oooo, sine. Ljudno gledaju. Ja vidim da ima auta. Ke, brat, vi ste ovdje lijeni ljudi. Ja, kaže, kada otvarate? Ja, koliko 8, hajde sati, sad treba. Kaže, 10 do 10. Vi ste lijeni, pa. A tam piše 8 sati, ne veze. Jebe ček narod po Sarajevu. Kaže, pa mi smo vrijedni ljudi. Moram se zabaviti sam. Moraš, sine. To su tako drugi inače. Ja sam smenio pati. Interesant. Ićemo. Imam ja ovdje jednog ahbaba, pa će ti njega na kahvu. A ne smišta kafu, nego na kahvu. Sine. Čujete mi neko čovjek, sad gdje sam ja bio? Gdje si bio, sine? Vam lijep. Ovi ljudi još nisu... Otvorili. Molim vas, ja možda isprio šišu, ne mislim što je 10 do 7 ujutro. Ja možda isprio šišu jezi. Ajde ću vraga ispustiti. Nešto ćemo kupiti, ne? Što ćemo kupiti, ništa ne radi? Gledaj, želim 50 tepsija. Dobro jutro. Jel, otvorite ćevapčanicu? Nije još Boga. Kad će to? Vidim, Čiko loži vatru. Čiko, kad će biti otvoreno, pitamo? Hoće li piti ćevapa? Ima još ni majstora ako vjerujete. Jelevi. Aj mi sine, šoj. Aj mi ne odu tvoj kafu. Već misli da kao, sine. Sine, kofi mi dosta pozor, molim te, nemoj ovo stavljati na YouTube. Sine, idem kroz baš čarši. Dobro jutro, kako je? Did pa did možda ne čuje šta si. Ja se izvinjavam ako je to. Ako je ono drugo, da, stvarno mislim. Te upušćem u logu. Ovo boli me ruka više, ja ne znam kako ljudi mogu vlogati. Ovo mi je očajne vizure. Dobro, ja sam samo očajne. Ja sam nenaspavan i sve ostalo, znači. Buregđinica. Buregđinica, Ahma. Ahma si nije zatvorio. Nema Ahma nije otvorio, drži. Nisi ne ima pekara neka, znaš. Što sam vidio? Pa dobro, ružan si, shvatio sam, Bog. Sine, kod nas ljudi vidu idemo u neki kafić. Allahom, konobar dođu na posao u 5 sati. Već počne u 5:15. Zašto mi imao... Ništa izgleda ćemo ići kod pekare vamo, jedino. Znaš, malo reklama što fali. Da. A na žičaru gore si ne ići. Radi li to i kako? Ićemo ako Bog da, radi ako Bog da. Sine, šta smo došli ovdje? Čekaj, sin, sad smo zatekli. Došli smo sin da popijemo tursku kafu. Sa, kako će ne zove vidjeti? S čim si? Ravak lokom. Sad idemo tražim žičare. Žičara, sine. Imamo smjer, ali... Jebika. Hvatam svoju kartu nešto. Ja, blaj, zašto ne radim? Sine, nema, ne radi to da... Preuzite i preuzite. Ovoga koliko je provali. Sine, kolika rumenica. Bog, veliki, mali strah. Mogu sam svima ovi. Baš je džubre. Džubre jedno, malo. Aj, sisine smo. Moj jaba, sjedeš pola guza. Gdje uskam guz?
Kako ti kad izađemo iz banke? Banke. Počinje. Vašine, pegaj tamo. Možda ovo je štapići sigurno. Moje so sirovo. Ja se osjećam... O, jes, sad tiho, neće se ništa. Da, Bog da mi ne boli. Nemojte se zjebavati. Znači... Idemo ovo. Sine. Koji smijeti. Ne, do ceste, ja sve možeš gledati. Sinović Mičko do neku uletao. Čuj, vidi tamo neke... Ovdje mi je bolje iskreno. Pa jes malo bolji pogled, ali što je treba. O, izbić vrata. O! Kad malo skontam, bolje. Evo. Znači, danas ću da vas smaram s ovim snapovima, najprije opću brašno u meni. Ja sam čitav se dan moram ostati ovdje, je posle. Nije ni skupo, Bog te. 6 maraka. 18 maraka se poglednimo. Vidim, vidite 6 maraka. O, ti bi gledao, ti pogledaj upod. Pogledaj upod. Meni više zanimljivije ono tamo. Lepe hadije. A ti budem sad boščaš? Dole. Sinenu, ti ona džamija. Je to tačno jedna džamija, ona je tam lijevo. Lijevo. Što nismo u rođu sjeli, tam je prilike. Na broze. O, sine, treba se popeti gore. No dobro, hoćeš mi izaći, imam li povrednu kažu. A što radiš, snimaš? Ajme ustaj, molim te, dok sam ovako umrlo. Što ti misliš? Nisam jeo za sada, mjeruc. Znam. Osjetim. Jeste. To je to. Ajmo posado. Ulazi. Dobro, to, hajde. Ležu unutra. Vidite sekunde i to, ne znam, ubaciš video da bude... Evo, pokaži slike vam što smo oskali. Ajde, vamo. Te... Pokaži slike i prijatelj... Pitaj zašto nosim naučao, to zato gleda poručnjaka, brat. Zato što bi ovalio naučare. Gledaj slika, brate moj. Ajde. Da. Beton, sine. Znači, slike snijeg. Beton. Da. Beton su slike, brat moj. Beton. Znači... Jedna slika košta 1.000.000. Kaj je ovo? Pa tako nekako, znaš. Ne može se gledati, naravno. Tako je. Vidiš, od tebe se malo riječi čuje, ali kad se čuje, znači, to riječi vrijede sigurno. Sine, imaš dobar rezidorans, sad mi riši. Još si rišimo, znači, bar. Vozač je upao u komu. Jebak. Ček, spavac. Oj. Kako te ga mogu možda ja, ti vozi kod tašiježa. Sam parkiram i lezem. Parkiraš ga neke tatarane i ti. Prvi put upade s prve, to nije moguće. Čuo, daš mi nazad za jajco bitničke. A, nismo nikli došli do jajca. 120, sire. Ideš koda. Izgleda da se pročepla. Izgleda se pročepla. Izgleda je počela dipta, ali to nije početne. To je prolazno video, ono. To je sve osim. Sve budale. Ti sa četvrtom gledaj. Olo. Kućance, sveće. Bože, bio.